abagabo bakunda keya, abagabo bakunda ubabwira neza. Iyo umugabo avuze ukaja hejuru, kandi we naragukunze cyane mu bakobwa bose. Mudasumbwa ashatse umugabo mwiza, umugabo jewe narabikunze cyane. Tiyashatse nk'abakobwa biki gihe bagenda akazaja gutora, akamaja gutora kana uruhinja. Nta divorce wewe, nta divorce. Nta divorce mama uzagira, washatse inomero yawe wayishatse. Divorce to iyo umaze gushaka, umaze kuva iwanyu, nje kara kantu nagategere kandi ni nako. Hari igihe wagenda wamara kugera iriya ukazusanga amafaranga kurohereza iwanyu kwa sobukwe ntuwohereje kwa sobukwe, kandi kwa sobukwe niho hakomeye ubunyine ugiye kuja. Hari ukuntu ruguru bavugaga ngo sobukwe nimba ari ishiga, nyoko bukwa kabigishito. Hari abantu bari bagira iri iwacu twatugira ibiti binini by'utugigira bingana nkuko, bamwe ngo ni ibishita, abandi ngo ni bene izo ngizo za bateri. Ni ukuvuga ngo bateri murayizi ruguru barayikoreshaga. Ni ikintu kivuga cyane kigasamira, no nyoko bukwe yavuze cyane akagusamira ikivumvuri n'ibivumvuri birimo akavuga. Ugomba gutega amatwi ugategera byinshi ukabyihorera ukabicaho. Ariko ugenda uzubaka urugo rwiza, uzaba umugore mwiza mu rugo, abiwanyu abusanze bazagukunde, kwa sobukwe bazogukunde. Ndaga ko murumva ngene twaturirimba ngo amadubu muri nuko hari abadusize, ko turibuka zira ntwari zadusize. Dr. Sam. Dr. Sam. Cyambere dushima Imana yuko Imana yaduteranyije twebwe twese abangana gutya. Jewe sinarinzi ko tuboneka abantu bangana gutya, ariko nshima Imana yuko Imana mwebwe mwese yabahaye uburyo n'umwanya mukaza. Imana mwese ibaheze umugisha, kandi kuba mwitabiriye mungana gutya. Jewe barige nari maze kumva nk'ubwo ndavuga ati se ukubiraba. Nshima Imana yuko tugeze kuri umunsi mukuru wa Mudasumbwa. Je Mudasumbwa yaraje n'umwana w'iwacu, kandi ni mwene wacu, ni umuvandimwe wanje, kandi mubereye nyirasenge. Je nubwo namuvuga ngo ndishanga, hariho nabuzukuru banje banyita shanga, kubera yuko hari abantu n'abandi benshi banyita shanga kandi ntaho duhuriye, ariko kubera yuko nyine ndi mukuru, ako kantu nako nza nkumvamo nkumva ndakomeye. Nukuri araza nsanga ayahitiye hariya Houston, araza arampamagara ngo araje hano iwacu. Ndamubwira nti karibu, ngwino dufite inzu yacu, ngwino dusange mama. Araza turabana, jewe yashitse hano mpita ngenda mu bukwe, ndagaruka turasigarana. Nyasezerano nawe aragenda ngo arangize iwe, nubwo yaje akadusiga, ariko dukomezanya n'uyu wacu. Twari tumaranye ndetse umwaka urenga turi kumwe nawe. Nukuri nta kibazo Mudasumbwa, nta kibazo agira, n'umugeni. Jewe yageze hano ntangira rero natangiye kumamagara ndiriya ngo
yemwe dufite umugeni ntangira kera bari abanyabyinshi gakera nagiyemo sinji iwacu ga n'umuhiga kama niruka kera muri bari abanyabyinshi nagiyemo ti dufite umugeni hano iwacu yaraje mudasumbwa n'ukuri nta kibazo agira n'umwana mwiza twari tubanye neza nta kibazo nta mahoro ejo bundi atekereza gushinga urugo tugiye kuvuga nubwo twebwe turuvuga ngo ntiturarumaramwo iminsi myinshi niko Soleil yavuze ariko Soleil we kera arasa n'uwa hoteli intambwe nyinshi kuri twe nukuvuga ngo gushinga urugo jewe sinabivugaho byinshi sinduzi cyane niho nkirinda cyari ko nshekerera bebe ibiki hani naho nkiri nanje naho nkiri ariko ikintu nje ngiye kumubwira ni iki kubaka urugo ni ikintu gikomeye ni ikintu kitoroshe ni umutwaro ukomeye ariko uvuye mu bukobwa ugiye kuba umugore ushinze uteye intambwe ikomeye kandi ikindi ugende hariya ugiye bari abasegege uvuye mu bahiga unyine tugiye witwa umuhiga hari umuntu wavuze nimba ari Solange yavuze ngo hano iyo umaze gushaka umaze kuva iwanyu nje kari akantu nagategere kandi ni nako hari igihe wagenda wamara kugera iriya ukaza usanga amafaranga kurohereza iwanyu kwa sobukwe tuwohereje kwa sobukwe kandi kwa sobukwe niho hakomeye ubunyine ugiye kuja simparutiti iwanyu bakuzaye ariko harakomeye ugomba kubaha abantu biwanyu hari kwa sobukwe usanze baramubawe baramukazi bawe hari ukuntu ruguru bavugaga ngo sobukwe nimba ari ishiga nyoko bukwe akabigishito hari abantu bari bagira iri iwacu twatugira ibiti binini by'utugigira bingana nkuko bamwe ngo ni ibishito abandi ngo ni bene izo ngizo za bateri nukuvuga ngo bateri murayizi ruguru barayikoreshaga ni ikintu kivuga cyane kigasamira nyoko bukwe yavuze cyane akagusamira ikivumvuri n'ibivumvuri birimo akavuga ugomba gutega amatwi ugategera byinshi ukabyihorerwa ukabicaho ariko ugenda uzubaka urugo rwiza uzaba umugore mwiza mu rugo abiwanyu abo usanze bazagukunde kwa sobukwe bazogukunde bari abasegege uriya mugabo wawe azogukunde kandi we naragukunze cyane mu bakobwa bose mudasumbwa ashatse umugabo mwiza umukwiriye umugabo uciye ubwenge umugabo jewe narabikunze cyane yashatse nk'abakobwa b'iki gihe bagenda akazaja gutora akamaja gutora akana uruhinja uriya mugabo muzobana neza nta divorce wewe nta divorce mama uzagira washatse inomero yawe wayishatse ako kantu ugenda ukomere washatse neza icyo ndakigushimiye uracyari muri baby abagabo bakunda keya abagabo bakunda ubabwira neza ariko umugabo akunda ngo umubwire akantu keza akajambo keza cyane ikindi kandi yeme ngiye kubashimira mureke mbashimire mwarakoze mwagize neza inshuti n'umuryango mwiza nukuri mwagize neza abantu bose njewe ntarinze ndondora ngo mvuge ngo uyu yakoze aka ngize ngo mvuge mu mazina mba ngiye gukora ikosa ariko umuntu wese uzi ko hari ikintu yakoze uzi ko hari akantu yakoze muri iki kirori kandi mwarakoze uko ntabitekerezaga mwakoze ikintu gikomeye jewe cyankoze ku mutima kandi byagendaga biri siro nkavuga ati Imana ibi bintu bizagenda gute bizazamuka se bizagenda gute nkumva ngize ubwoba nkumva ngize nkagahuha nkumva nyine sinzi ukuntu meze ariko byaje kugeza ku munota wa nyuma cyane muri iki cyumweru nama mbona ibintu bigenze neza nama mbona ibintu zose bibaye sawa kandi abantu bose muramfasha ukunyamudasumbwa twari turi kumwe uku nari mubereye nka nyina ni nka mama we ni ukuvuga ngo kuri twari kumwe nije mwari ko mumureberamo kandi ngo simbesha ku kantu mwese nije mwari ko mumureberamo ariko
namwe mwese mwarakoze kandi cyane, ibyo bintu ndabibashimiye. N'abandi bataje yeme ndabashimiye, ariko ndifuza ko mwene data hariya iriya kamera araza kumpeza kariya kantu ndagashyira ku rubuga, bivuga ko hari abantu bari hano n'abandi batari hano kandi bakoze. Ni ukuri abo bantu ngomba kubashimira, bakoze ikintu cy'indashyikirwa, bakoze ikintu gikomeye. Kandi na mukuru wiwe nawe uririye yarambwiye ngo nzobashimire ku bintu mwakoze, mwagize neza, mwadukoreye ibintu byiza. Yagiraga uruhuha akampamagara akambwira ati sewe bimeze gute, nsiza nama numva ubwoba nkama numva nkugiriye uruhu. Ndamubwira nti mfite abavandimwe banje beza hano, n'ukuri dufatikanya buri kintu cyose, baza bamfasha nyine ibintu bizagenda neza. N'ukuri ndabashimiye. Kandi uku navuze ngo sinavuga umuntu mwizina, hari abantu bambereye intangarugero, bantangaje, numva nje binkoze nko ku mutima, numva ngize nk'akantu ku mutima, numva cyane nagejejejo, numva none ngize nk'akantu ku mutima kankoraho. Ariko shima Imana yuko bamfashije. Ejo nari navuze ngo sinjya mu kazi, mbona nyine ukuntu ibintu yabigenda, ndavuga ngo sinkora. Kandi narindi muri byinshi, ariko ndavuga ngo sinkora, ndasiba nyine. Sinasiba kubera abantu ukuntu bamfashije. Ejo mu gitondo abantu banyitaho cyane kandi ejo nakiriye amatelefone menshi, mu buryo nariko nakanuruhusha mu kazi, kavuga ati maze nkabwira supervisor wanjye tewe ubanze ureke manje kwitaba phone, hari abantu baguma kumpamagara baba banshaka. Kandi bujya gukora ikintu udahari ukazohamagara umuntu gusa kuri phone ni ikintu kigoye. Hari abana banzaniye zino ntebe, nukuri abana baramfashije. Twari ko tuvugana gusa kuri telefone, kabahamagara ati mugende muzanire, bakambwira ati se shanga turazana izi ntebe tuguma guseha ngo afite ibindi. Ndabinginga abana, numva baranyumvishe barabizana. Abo bana ejo baramfashije cyane, numva abo bana ntoreka kubashimira. Abo bana bangiriye neza, gukora ibintu umuntu adahari ntibazoroshe. Nababeya bakoze bino bintu ejo ndahari, sinageze hano nzi kubireba. Yambwiye ko bari kumwe n'abandi bajane ba Irene na Nyabahiga. Nukuri mwagize neza, ntabwo sije mwariko mukorera, mwariko mwikorera ikintu mwakoze ikintu gikomeye. Dr. Sam. Dr. Sam.